abantu batagira ngo ni inkuru ishaje oya nona ni insubira yongeye again Iran yongeye kurasa Bahrain, yongeye kurasa Qatar, yongeye kurasa n'icyo gihugu kindi na Kuwait. Ntabwo ari bya bindi byashize, ni ibindi bishya. Uzi icyo bivuze, uzi icyo bisobanuye. Bisobanuye ngo hari n'ibindi bitero biri kugera kuri Iran bivuye aho ngaho. Chief of Staff wa Israel biri kuvuga ko ingabo za Iran zamwishe. Ayo makuru aje akurikira umukomanda wundi nawe muri Air Force ya Israel nawe wishwe. Erega ibyo wibitindaho, fata ko ku ruhande rwa Israel hamaze gupfa abantu benshi, nuko banize itangazamakuru leta ari kubitangaza. Ku ruhande rwa Amerika hamaze gupfa abantu benshi, nuko banize itangazamakuru leta ari kubitangaza. Ntibakubeshye, ofisi ya Netanyahu yarashwe muri Israel. Icyo nacyo abantu bakimenye. Amahirwe meza ngo Netanyahu ashobora kuba ntacyo yabaye, ariko nawe urabyumva ntabwo yajya kwicara mu biro, hari kuraswa. Bose urumva yajya kwicara mu biro, bari mu ndake. Rero reka nkubwire, genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Kanzeri ko umeze neza cyane udukurikira umunsi ku munsi uri mu bice bigiye bitandukanye, ubuherereye mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, abo tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ndabashimiye cyane kubera ko mutugaragariza ko turi kumwe mu biganiro tubagezaho bya buri munsi. Nitwa Gakire Samu nkuko bisanzwe, garukanye n'umuni na mugenzi wanjye Robert Sympathique. Turi ku wa mbere ku itariki 2 z'ukwezi wa gatatu 2026 umugoroba nk'uyu turagarutse n'ubundi ko hari amakuru menshi tugiye kuganiraho. Turaza kuganira kuri byinshi cyane, ariko reka banze nakire mugenzi wanjye Robert Sympathique. Umeze neza? Ni sawa, ntari bikabisa. Na mahoro? Na mahoro cyane, na mahoro cyane. Yego, na mahoro, na mahoro, ariko hari aho atari. Isi ntabwo ushobora guhuza ibintu bimwe. Hari ahatari amahoro cyane cyane. Muri Middle East nta mahoro hari, nyuma yuko Iran igabweho ibitero Amerika ndetse ifatanyije na Israel, cyangwa se Israel ifatanyije na Amerika. Uko babivuga kose ni ukuvuga ngo iyi ntambara irakomeye, iri no kugenda ifata ubukana kurenza uko yatangiye. Abantu bumvaga ko ari ibitero bigiye kuza bigahita bicecekesha Iran, Amerika ikikora utuntu twayo. House kwa Trump nicyo gitangazamakuru cya mbere ku isi ndetse no muri Amerika gikorana na Presidence, ni Fox News. Ubu rero iyi nkuru iri happening now, cyangwa se biri kuba ubu kuvugana. President Donald Trump yatangaje ko ingabo za Amerika zikomeje ibikorwa bya gisirikari bikomeye ku butaka bwa Iran. Mu butumwa bwe yavuze ko ibi bikorwa bigamije gukuraho ibyo yise iterabwoba rikomeye rivugwa ko rituruka ku butegetsi bwa Iran rikabangamira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko kandi ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje ibikorwa bya gisirikari ku rwego rwo hejuru muri Iran hagamijwe gukuraho iterabwoba rikomeye ngo ubutegetsi bwa Iran bushyira kuri Amerika. Trump yongeyeho ko Amerika yari yaburiye Iran ko itagomba kongera kubaka ibikorwa bya kirimbuzi ahandi hantu nyuma y'uko ibyo yari isanzwe ikoresha byangizwe n'ibitero bya Amerika. No kuvuga ngo rero Trump agiye yavuga ko ingabo ze zikomeje. Ariko agiye yanavuga ko inyuma yaho barashe Iran ifite ahandi iri gutegurira ibitwaro kirimbuzi. Sicyo bisobanuye se ukurikije uko bisomye wowe? No kuvuga ngo Amerika aho yarashe ni nko akavuze ngo aho twarashe, kuko ubundi yabanje kugira igisebo cyuko aho yarashe bitagezweho, kuko ubundi kugira ngo wemere ko aho yarashe hari ingufu za nucleaire zatunganyirizwa. Imyotsi yazamutse yo yonyine yagombaga, nicyo kimenyetso cya mbere, kuko iriya myotsi yagombaga kugira ingaruka ku baturage baba aba Iran n'abandi baturanye na kariya gace bari bamaze kurohamo biriya bisasu bikozwe na B2 bombers zirandege. Ariko siko byagenze. None Perezida Trump aragarutse ati
twebwe ntidushobora kubemerera ati nyuma yo kurasa hariya twagombaga no kurasa n'ahandi hehe yahavuze kuko ubwa mbere barashe Natanzi Fodo na Isfahani ahubwo Trump ikintu atari gusobanura neza ari gushaka guhunjarika abantu ni uko ubu tuvugana Amerika na Israel bongeye gufata za B2 mu makuru hari abantu batari gushaka kuvuga cyangwa se batari kumenya bongeye gufata za B2 bombers za Amerika bongera kurasa Isfahani baharashe Fodo baharashe na Natanzi baharashe kuko batekereza ko noneho ubushize batari bageze ku ntego ariko saho gusa barashe n'ahandi mu bindi bice bitekerezwa ko ariho Irani yari yarimuriye ibyo bikorwa byo gukomeza gucura intwaro kirimbuzi ari nayo mpamvu mu masezerano Amerika yasabaga Irani gusinya baganiriye bakabishyiraho umukono hari harimo ko basinyana ko Irani igomba kurekera gukora za misile ndetse n'ibijyanye n'intwaro kirimbuzi. Ibyo bintu narihereye karenze ko ndibikubaze yego kubera icyo Amerika itemerera ibindi bihugu gukora izi ntwaro za kirimbuzi kandi yirazifite nanjye ni ikibazo nakubaza noneho ikanafatanya na Israel irazifite noneho ntabwo ishaka ko ubundi igihugu gifite intwaro kirimbuzi gihita kigira ubudahangarwa yego gihita kigira ubudahangarwa yego hari ubwo mu bufite intwaro kirimbuzi harimo Russia icya mbere ni Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na byinshi mu bihugu by'i Burayi kongeraho za Pakistani kongeraho Ubushinwa Ubuhinde n'Uburusiya ugakomeza nyine n'izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kim Jong Un niba ntamuvuze Korea ya ruguru n'abandi gusa uko biba bimeze Amerika igenda ifasha abo ibona karabariye bayo kuba babigira kimwe nuko n'Uburusiya nabwo kuko n'ubundi bivuga ati abantu bivumbuye twabise yego kimwe nuko n'Uburusiya bugenda bufasha abariye babo kuba babigira no kuvuga ngo ubundi iyi si dutuye none wamenya ko hari uruhande Amerika iriho ariko hari n'urundi ruhande Uburusiya buriho kandi buri ruhande rufite abayoboke Amerika ifite abayoboke n'Uburusiya bufite abayoboke noneho ikintu ushobora kubona gitangaje nonaha ni uburyo ushobora kubona ko abayoboke ba Amerika none ni Uburayi na bino bihugu byo muri Aziya za Qatar za Arabia Saudite na Dubai n'ibindi biri abateje imbere noneho wajya kureba abariye b'Uburusiya ugasanga harimo Ubushinwa harimo izo za Irani ukongeraho ubwo Burusiya bwonyine ubwabwo ukongeraho za Korea ya ruguru kwa Kim Jong Un ukongeraho izo za Pakistani ukaza ugasanga hari ukuntu uruhande rw'Uburusiya ruri gukomera byonyine nimba Uburusiya reka tubwite ko ari puissance ya kabiri ku bijyanye n'imbaraga za gisirikare ku isi nyuma ya Amerika nidushake tubifate dutyo dufate Ubushinwa bwo mu buryo buri economique bwamaze guca kuri Amerika nimba dushobora gufata abo bantu tukabahuza tugasanga bonyine ubwabo nimba Uburusiya ubu none bushobora Amerika itatinyuka kubutera uko ibonye tukaba tunabona ko mu bijyanye n'ubukungu Amerika none itapfa guhangara Ubushinwa kuko Ubushinwa bucuruza ku isi yose yego ubu none nshobora kukubaza product iri mu Rwanda yanditseho made in USA wowe Samu nkakubaza product yanditseho made ikintu cyakorewe muri Amerika kiri hano mu Rwanda wakibura ariko nshobora kugutuma ibintu 500 byanditseho bitandukanye byanditseho made in China made in China made in China amasoko yose Rwanda ibyo rero noneho bikwerekeye yuko ubundi ni intambara iri muri Kongo bavuga ko nayo ubwayo ni y'ubucuruzi iri kuva ku Bushinwa na Amerika yego nayo ni y'ubucuruzi ariko noneho ishingiye ku modoka zirimo z'amafuru electric yego kandi zino modoka zirashakishwa cyane ku isi yose yego imodoka zidakoresha essence n'amapetroli Ubushinwa bwamaze kujya imbere ya Amerika ikishaka none kuri biri kurwanamo by'amabuye y'agaciro muri ibi bihugu byose ubona no kugira ngo ikure ku mwanya icyo gihugu cy'Ubushinwa nabo batangira bakore ziriya ayo mabuye ngo ava muri Kongo n'ahandi hatandukanye kandi hose Amerika irahakeneye urabona ko nko muri Amerika yamaze no kuhagera irahafite yego Kongo yamaze kubihera ibyo byose rero icyo nshaka kukubwira ndashaka kukubwira ko uko ubona byose bateguriye intambara no kubona izi ntambara zigenda ni intambara z'ubukungu kandi zose zishingiye ku mibare n'ubu ngubu uri kubona bari gutera Iran duhere kuri Venezuela
yego batera Venezuela uriya Amerika yari ifite gahunda yo kwirukana y'Abashinwa yabigezeho ntabwo irabigeraho kubera yuko n'ubu ngubu iri gutakamba ngo ahubwo ngo Abashinwa n'Abahinde nimugerageze mudufashe kugura kuri peteroli yo muri Venezuela kubera iki bonyine ubwabo ntacyo babikoraho kuza muri Irani ni inzigo imaze imyaka irenga 40. Benjamin Netanyahu aherutse kwigamba ejo ku munsi w'ejo yarigambye ngo imyaka yari ibaye 40 nirukanka inyuma y'aba bayatora. Iyo myaka ayo makimbirane n'ayiki bahuraga motifu ni pretext. Iran iri gutunganya iri gukora intwaro kirimbuzi imyaka ibaye 40 bavuga ko Iran iri gukora intwaro kirimbuzi kandi bayigabaho ibitero kugeza na n'uyu munota nta nimwe barerekana Iran yakoze kandi umuturanyi wabo we wa Iraq Saddam Hussein we bamuhoye nawe yazize yuko ngo yarari gukora intwaro kirimbuzi nawe bamaze kumwica bashatse n'akantu kamwe gafite aho gahurira na kirimbuzi barakabuze. Ni ibi pretext ni inzitwazo ni ibintu bagenda bategura bagashyira hariya bakagenda bakabeshya isi. Iyi ntambara rero ntabwo itunguye Iran habe namba yari yarayiteguye cyane yari nanayizi. Wari uri kumbwira ukuntu kare kuntu Amerika ikoresha bino bihugu ibifitemo ibirindiro yego ari nako biri kugaragara cyane cyane ibihugu byose Iran iri kurasamo ari nayo mpamvu biri gukubitwa biri gukubitwa yego ariko wirengageje ko Iran nayo ifite imitwe y'ibyihebe yaremye ibyo ngibyo uri kumbwira by'imitwe nka Hezbollah babyita proxies ubu byo ntibiri kwataka se ntibiri wowe ibyo uri kumbwira ngo Iran yarabiremye sinzi uko nabikubwira ariko igihari igihugu cyose gikomeye ku isi ntabwo giseruka nka cyo ubwacyo giseruka mu izina ry'abandi bantu bitewe n'uko politike y'isi yubatse. Ariko ubu none nakubwira ikijyanye na world order amategeko ariho agomba kugenzura isi ya none ni peace through strength. Uwishoboye arakubita utishoboye nibishoboka n'ubutaka yarafite bwose abwisubize abo mwambura butware. Niyo si tugezemo nibyo Amerika iri gukora kandi buriya icyo Amerika ikoze ibiri kwigisha isi kandi bo bakaza bakavuga ngo M23 na Tshisekedi baje souveraineté territoriale et intégrité territoriale ngo baje Doha baje kwandika basinyane. Ariko ababa babivuga n'Abanyamerika kubera ko ari bano Abanyafrika bagiye bakabasanga nyine bakajya kubibasaba. Urabyumva neza wowe abo Abanyafrika baragiye babwira Abanyamerika ngo mwebwe tugiye kubaha ibyo mukeneye mushaka. Abanyamerika bigenzuye neza basanga Ubushinwa bwari bumaze imyaka 10 bari imbere buri kubasiga mu ikoranabuhanga kandi bubikesha ibyo bukura muri Kongo. Amerika iravuga ati ahubwo noneho ni mu biduha ariko n'uyu Mushinwa ntitunamushaka no mu minsi iri imbere ni mu mudukurireho mumukuriyeho rimwe na rizima. Urumva ukuntu byagenze ubu none rero igihari muri Kongo no gutsinsura Umushinwa Amerika igaseruka. Birakunda ubwo bizakunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko amasezerano Amerika Kongo ifitanye n'Ubushinwa yonyine ntabwo yemerera Kongo ko Ubushinwa bwahita buhava nona. Nibyo nkubwira kuko nabo bafite amasezerano manini. Rero mu guhuza ibintu byose buri kubona izi ni intambara zose zishingiye ku bukungu. Amerika iri guhora Iran ko itakibona inyungu zayo zivuye muri Iran kuva imyaka 40 ishize. Aba ayatola kuva baza ntabwo Amerika na Israel bongeye kubona inyungu kuri Iran bari biteze kuri Iran. Reka nkubwire ko Iran ni kimwe mu bihugu bifite umutungo kamere hariya muri kariya gace, ni na kimwe mu bihugu binini muri kariya gace, ni na kimwe mu bihugu bikomeye muri kariya gace. Ukwiye kwibaza rero impamvu Amerika na Israel bahora babarwanya. Ariko buriya reka nkubwire buriya Amerika yonyine ubwayo nka Amerika ntabwo irwanya Iran. Buriya kubona Amerika mu bibazo bya Iran ni Israel bihamagaye kubera yuko n'ibitero byose bigabwa kuri Iran ni Israel bitangiye. Israel ifite ikibazo na Iran n'abavandimwe baraziranye. Nawe ntufite abavandimwe ibazo we na grand frère wawe mama n'umwe na papa n'umwe muri turi kurwana. Yego niko n'abaperesi n'Abanya-Israel bameze baranaziranye. Bura nta bantu baza abaperesi neza nk'Abanya-Israel nta n'abantu baza Abanya-Israel neza nk'abaperesi. Bara rero iyo barwana baraza bakagenda bakabyoheka mu isi yose.
isi yose ntibashe kubisobanukirwa, ariko uzi impamvu babyegeka kuri Amerika bigashoboka. Amerika se ubundi ni iyande cyangwa ni iy'abandi? Amerika igira nyirayo. land of immigrant. Byihore rero, iterambere ryose ubona muri Amerika ndetse n'abandi bafatanya na Amerika zira n'imbaraga z'abanyayisiraheli. Isiraheli ifite izihe mbaraga ariko? Isiraheli iyoboye Amerika, kandi Amerika muzi ko ariyo gihangange ku isi. Kuzihe mbaraga? Imbaraga zo mu bwenge, mu bushobozi, muri byose. Imbaraga nyinshi za Isiraheli zibitse muri Amerika. Ariko noneho nanamenye ko buriya ngo inganda zose zikomeye ku isi n'ibi bihugu bikora intwaro kirimbuzi ibyinshi n'Uburusiya burimo, n'abanyayisiraheli ngo babikoramo. Abacurabwenge ba mbere ku isi kuri ibi bintu byose ubona byo mu ntambara ni abanyayisiraheli. wabuze impamvu? Hari igihe cyegeze kibaho abanyayisiraheli baratereranwa kuri iyi si, abantu bose babagira ibicibwa, ari impunzi, ari intagondwa ahantu hose kuri iyi si. Icyo gihe cyarageze abantu baravuga ngo kugira ngo aba bantu tubashe no kubananiza neza, tubananize no mu bwonko, tugomba kubigisha amasomo akomeye. Barangije iyi si yose ifata abanyayisiraheli ibigisha siyanse. Siyanse ni iki? Ni amasomo afungura ubwonko ku buryo ushobora kubasha kurema ikintu, ikibi n'ikiza, n'ibyangiza n'ibyica byose. Iyo ni siyanse. Abanyayisiraheli rero isi yabigishije siyanse izikiri kubica ngo batazagira icyo bakora, batazagira icyo bamenya, batazagira icyo bavumbura. Isi iza kwisanga igeze mu bihe ahubwo noneho ikeneye kurusha ibindi byose ari siyanse. Bisobanuye ngo isi yaje kwisanga abantu bari ku isi bafite ubwenge ari abanyayisiraheli. Ni isi yaremye abanyayisiraheli ibagira abo barimo. Biranagoye kugira ngo Uburusiya bwivange muri no ntambara burase Isiraheli. Ntabwo uzigera ku isi kuva isi yabaho nturigera wumva Uburusiya bwarasha Isiraheli. Nta n'igihe Uburusiya buzarasa Isiraheli. Intambara yose izaba Isiraheli iyirimo, Uburusiya buzamagana ibyo bintu mu mpapuro. Niba unatanga ubufasha bizaba ibanga, kubera yuko Uburusiya nicyo gihugu cya mbere gitunze intwaro kirimbuzi nyinshi kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Nacyo ubwacyo cyabigezeho kibikesha abanyayisiraheli. Ibyo Abanyamerika bagezeho barabikesha abanyayisiraheli. Abanyamerika rero n'Abarusiya nibo bahitamo uwo bashaka bakamwemerera ko akora intwaro kirimbuzi. None ko buriya no kuvuga ngo ibihugu byinshi, ni ukuvuga ngo fata isi wicemo kabiri ku batunze intwaro kirimbuzi. Igice kimwe mu bihugu bitunze intwaro kirimbuzi babigezeho kubera Amerika, ikindi gice babigezeho kubera Uburusiya. Ingero naguha, ibihugu by'Uburayi bifite byinshi mu bihugu by'Uburayi bifite intwaro kirimbuzi byabigezeho kubera Amerika. Ariko Korea ya ruguru na za Belarusi n'ibindi bimwe na bimwe ntirendondora kugira nabyo bigira intwaro kirimbuzi byabigejejweho n'Uburusiya. Bivuze ngo Amerika n'Uburusiya nibyo bihugu bibiri bijya bigabura isi, bagahitamo ngo twebwe formule yo gukora intwaro kirimbuzi turayihuyu cyangwa se turayimwima. Ni nayo mpamvu ubona Iran ni inshuti n'Uburusiya do A a Z, ni inshuti n'Ubushinwa do A a Z, bafite icyo bihuriyeho. Ni inshuti na Korea ya ruguru do A a Z, kuko buriya Korea ya ruguru ntiyashoboraga gutunga intwaro kirimbuzi yiza kuba itari inshuti n'igihugu bita Uburusiya. Uburusiya nibwo bwafashije Korea ya ruguru kugera ku ntwaro kirimbuzi. None iyi Isiraheli ko bayimaze ko Iran yimereye nabi, ni ukuvuga ngo wowe Isiraheli ibitero bijya kuyibaho niyo ubwayo ibitegura. Isiraheli bizi ko igiye kuraswa, abagomba gupfa bose, ibigomba kugenda gute byose, Isiraheli ibyo byihorere. Yo icyo itekereza kandi gambiriye gukora nuko nta ntwaro kirimbuzi Iran igomba kugira at any cost, ku giciro icyo ari cyo cyose. Iran ntigomba kugira intwaro kirimbuzi, ariko nyamara abantu bakabyumva muri iyo context. Icyo ni cyitiriro. Si ikibazo cy'uko Iran itagomba kugira intwaro kirimbuzi, ahubwo nuko Iran ku bwa Isiraheli Iran ntigomba kubaho. Ishaka kugisiba ku ikarita Iran ntigomba kubaho. None rero ku bwa Isiraheli na Amerika, abantu tutifuza ko babaho nibaramuka bagize intwaro kirimbuzi nk'uko tuzifite, bazaba bagize ubudahangarwa butuma natwe tutabatera. Icyifuzo cyabo rero nuko batifuza ko Iran igira intwaro kirimbuzi kugira ngo bazabone uko bayisiba ku isi, kandi kugira ubashe kurimbura Iran uyikure ku ikarita y'isi nuko hagomba gukora intwaro kirimbuzi. Ubwo mwizere ko mu ntambara Isiraheli na Amerika bashaka bakora byose kuri Iran,
aho kugira ngo Iran izagere ku ntwaro kirimbuzi, Amerika na Israel bazagaba intwaro kirimbuzi kuri Iran. ariko iyi Isiraheli nayo kubera ko ibizi ko ari gashoza ntambara nabonye ishobora kuba ifite uburyo bwinshi yateguye, kuko Isiraheli mu bintu nabonye cyangwa se binahari mu mateka ikunda abaturage bayo. Ni ukuvuga ngo utararenga aho ngaho umunya Isiraheli umwe upfuye ahorerwa abantu 1000. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara yose biri kuba abantu babonye Tel Aviv ukuntu Tel Aviv yabaye umuyonga, Haifa yabaye umuyonga, Yerusalemu abantu bapfuye. Donc fata iyo migi 3 ya mbere ikomeye muri Isiraheli, Yerusalemu, Haifa na Tel Aviv, nta na hamwe hatararaswa, nta na hamwe abaturage batarapfa. Nabonye ukuntu ngo abaturage baho buriya babubaka mu buryo buri mu ndake mu butaka bagira amakave. Yego. Ni ukuvuga ngo yo hari ikintu kibi kigiye kuba nka kuriya babohereje za Misiri n'ibindi bisasu bikomeye, buri muntu wese ufite telefone cyangwa isaha agira alarm. Hari ikintu cyitwa sirens. Yego, sirens. N'ubuduhira ivuga ati cyago kiraje, iyo abari misire bose cyangwa ikindi gisasu cyangwa ikindi gitero byose biri kugira umujyi umuyonga, wenda nimba ari n'abari muri Isiraheli ubuduhira ni biraje, ariko nubwo bari kuvuga ngo biraje ntibiri kubibuza kuza, biri kuza koko. Ariko hari nabo ngo biri mu kanya mbonye Netanya ari gutanga speech ya Paul ku bantu baguye mu bitero byaguye ahantu bita Beit na Shemesh. Ni ukuvuga ngo utwo n'uduce abaturage baguyemo muri Isiraheli, ngira ngo ubu nonaha ibintu Benjamin abantu 9 babiguyemo 28 barakomeye. Ibyo kandi ibyo ni muri Yerusalemu, kugira umve ko binakomeye ne muri Yerusalemu. Ubundi imijyi yari isanzwe yibasirwa ni Haifa na Tel Aviv, ariko kuza kugera muri Yerusalemu n'abandi 9 bagapfa ni ikintu giteye ubwoba. Kandi sabo gusa muri Isiraheli hapfuye benshi barenza abo, no muri Amerika hapfuye benshi, kuko no muri Iran hari gupfa benshi. Ayo niyo makuru ya nyayo, niyo makuru y'ukuri. Umva ukuri gwari kunderera. Ibi bihugu byose yaba Amerika na Isiraheli bagambiriye gusenya igihugu bita Iran. Ariko ikintu abantu bagomba kumenya, abanya-Iran si Abarabu nubwo baturanye n'Abarabu, ahubwo ikintu abantu bakwiye kumenya nuko muri kare agace harimo ibyiciro bitatu by'abantu. Muri Middle East harimo Abayahudi, Jews, harimo Abaperesi, abanya-Iran, harimo n'Abarabu, abanya-Qatar, Arabia Saudite, Kuwait, Bahrain, Iraq n'abandi. Abo ni Abasilamu. Ibyo bintu igihe kirageze ngo bisobanuke neza. Ibi bintu nabonye hari n'ibindi bihugu byinshi byinjiye mu nk'Ubugiriki. Nabonye Greek nayo yazamuye hafi indege za F-16. Ubugiriki bwaje gutabara Cyprus muri Chypre ni igihugu cyo ku mugabane w'Uburayi. Iran yamaze kukigabaho ibitero ku birindiro by'Ubwongereza biri muri Chypre. None Ubugiriki bwo buje gutabara Chypre, bwaje kurinda ikirere kugira ngo ibindi bitero babashe kubizimya. Nicyo gusa. Mu kanya nari kuvuga ngo wasinze umuntu wari wanditse n'umunyamakuru akorera CNN, yavuze ngo uko byagenda kose ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi. Amerika niramuka ikomeje intambara ya gatatu y'isi yo yihorere bivemo. Ahubwo ngewe aho kubona Amerika ikomeza, Amerika ishobora kuza kugira uruhare mu gutegeka ceasefire. Iran irayemera se? Iran ishobora kutayemera, ariko kutayemera kwa Iran ntibirubuze gutuma Amerika ishira isoni ngo yisabe. Papa, Amerika inyungu zayo y'amato yatangiye gusubira inyuma, akiri mazima yatangiye gusubira inyuma. Ko mbonye mu kanya ntuza kuri World Radar Trump avuze ngo aratangaje ngo haven't even started hitting them harder yet. The big waves haven't even happened. Avuze ko batarabakubita. Avuze ko wave hariya bura twabyita iki Kinyarwanda? Umuraba wa nyawo ntabwo uraba. Kandi kare twakoze ikiganiro ndakubwira nti Amerika na Isiraheli barahubutse kwica Ayatollah,
bamwishe imburagihe. Ubu nonaha Iran iri kurwana nk'abadafite ikindi kintu barengera. bahomba. Ayatora yarapfuye. Ni ukuvuga ngo Imbaraga n'ubushobozi Ayatora yasize bigomba kujya hanze. Amerika rero nayo nireke koze ikangata ngo turaje ngo ntabwo ngo byanyabyo ntibiraba. Ibyo sibyo Amerika ikwiye kuzivuga. Ni ibikore kuko yatangije urugamba ni rurwane. Yo nize ibirase ahasigaye Iran igira icyo uko yirwanaho. Ubu se muragira ngo Iran irengera iki? Mwayisigiye iki se? Iran ikintu iri gukora cyose iri kwirwanaho. Yasigiwe iki? None Iran iri kwanga agasuzuguro. Hari ikindi se? Iran ni ukwanga agasuzuguro. Nta kindi. Kuri kwikanga se ubonye iki? Mbonye ngo Iran is bombing Qatar, Kuwait and Bahrain. Abantu batagira ngo ni inkuru ishaje. Oya. Nona. Ni insubira yongeye. Again. Iran yongeye kurasa Bahrain, yongeye kurasa Qatar, yongeye kurasa n'icyo gihugu kindi na Bahrain, Qatar na Kuwait. Na Kuwait. Ntabwo ari bya bindi byashize. Ni ibindi bishya. Uzi icyo bivuze? Uzi icyo bisobanuye? Bisobanuye ngo hari n'ibindi bitero biri kugera kuri Iran bivuye aho ngaho. Nonaha Iran iri kurwana n'iki? Iri gukubita bande. Iran iri gukubita umuntu wese uri kubasha gufasha Israel na Amerika kugaba ibitero kuri Iran. Iri kugukubita ititaye ku hantu herereye. Nimba uri Burayi iragukubita, nimba uri muri Aziya iragukubita, aho uri hose iri kugukubita. Kari muri vuga ko ngo Iran yaba yishe umugabo w'ingabo, Chief of Staff. Yego. wa Israel. Biri kuvuga ko ingabo za Iran zamwishe. Ayo makuru aje akurikira umukomanda wundi nawe muri Air Force ya Israel nawe wishwe. Erega ibyo wibitindaho. Fata ko ku ruhande rwa Israel hamaze gupfa abantu benshi nuko banize itangazamakuru ritari kubitangaza. Ku ruhande rwa Amerika hamaze gupfa abantu benshi nuko banize itangazamakuru ritari kubitangaza. Ntibakubeshye. Ariko ubundi nabonye ibyo turi kumenya ni biri ku ruhande rwa nuzo rwa Amerika, kuko nuvuga ngo ari Israel ari Amerika, media bafite ukuntu bayicontrolling. Yego. Uko bashaka. Niko biri kugenda, ni nayo mpamvu abantu batari kumenya amakuru menshi y'ukuri. Ariko amakuru menshi y'ukuri hataza abantu ngo babeshye ngo Amerika ngo yagize umuyonga Iran, ngo Amerika na Israel barabisha Iran bareka. Twebwe tuzi ibihugu birenga 5, 6, 7, 8, 9 Iran iri gukubita. Kandi icyo Iran ni yonyine hamaze no kuba inama. Ofisi ya Netanyahu yarashwe muri Israel. Icyo nacyo abantu bakimenye. Amahirwe meza ngo Netanyahu ashobora kuba ntacyo yabaye, ariko nawe urabyumva ntabwo yajya kwicara mu biro. Hari kuraswa. Bose urumva yajya kwicara mu biro. Bari mu ndake. Rero reka nkubwire. Ubu none Iran nimba iri kurasa mu gihugu kimwe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iri kubirasamo. Iyo ni Iran. Hamaze kuba inama ihuje ibihugu byose bikikije byo muri Middle East. Bikikije igihugu cya Iran birimo za Arabia Saudite, Qatar, za Bahrain, za n'ibindi bari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basohoye itangazo riri joint statement bahuriyeho bashaka kugaragaza ko ngo batari buze kwemera ibikorwa bya Iran. Nyamara ikintu gitangaje bari gushaka kwamagana ibikorwa bya Iran, kandi ibikorwa bya Iran biri mu kintu cyitwa retaliation, ni mu kwihimura. Ntabwo bigeze bamagana ibikorwa bya Amerika na Israel, ahubwo baje kwamagana ibya Iran bya retaliation byo kwihimura. Abo surumva bari fair, urumva abo ngabo Iran yabumva. Iran ntabwo iri bubumve kuko imaze no gutangaza mu kanya ko usibyo ibi bisasi iri kohereza. Yego. Igiye kujyana ingabo zijye kurwana noneho icyo twita ngo kubutaka. Nyama kwa nyama kubutaka. Ikibazo hagati ya Iran na Israel harimo ibihugu bibiri. Izo ngabo ziraza gucaye kugira zigere ku butaka bwa Israel. Ziranyura he? Harimo ibirometero 2,000. Ibihugu biri hagati ni bihe? Harimo Yordania. Nta kitavuga rumwe na Israel. Nta kitavuga rumwe na Israel. Byose ni bipro Amerika. Bifite ukuntu bikorana na Amerika. Igihugu gihana imbibi na Israel kitavuga rumwe na yugo. Kitavuga rumwe nayo ugishake nawe. Icyo gihugu rero
ndumva ariyo nzira bafite. niwo mwanzi wacyo wa mbere, kirabakubita kikabarangiza. Israel gahunda ifite ni no kwagura ubutaka. Buriya n'iyi ntambara harimo kwagura ubutaka, igenda yifatira n'imisozi. Bafite na gahunda yo kujya gutera Siriya muri aka gahenge kose bari kugenda bagira, bafite gahunda yo kujya gutera Siriya kugira ngo bagure ubutaka. Icyo nshaka kukubwira ni uko Amerika na Israel icyo bagambiriye, bafite gahunda yo gusenya Irani, ariko reka nkubwire ko bitoroshye. Yego. Ya, kayo nguko ariko nabonye n'umugore wa nyakwigendera Hayatora nawe yamaze kwitaba Imana, ariko we yari yakomekeye mu bitero byahitanye umugabo we. Yego. Icyo nge nshaka kukubwira mukecuru nawe akurikiye muze yararengeje imyaka 80. Icyo nge nshaka kukubwira nuko wigira ikibazo ku izina wumva ngo ryapfuye muri Iran. None abari kurwana jihad. Ni intambara ntagatifu. Umuntu wese uri gupfa none aha muri Iran biri kwitwa ko agiye mu ijuru. None ubwo urumva ko Iran iri kurwana nkaho nta na kimwe iri guhomba. Sha takubeshye. Bifate nkaho Iran yumva ko nta ruhombo ifite mu ntambara iri kurwana. Ngayo nguko niko kuri. Reka dushimira abantu twabanye, twongere dusubire n'ubundi mu yandi makuru arabagezweho. Ya, niyo gahunda ihari. Mu kanya gato tugiye kubategurira ibindi biganiro. Ntabwo turi kwicara, turakomeza tubategurira ibindi biganiro, turagenda tubibagezaho uko amasaha agenda yicuma. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Asante sana. Asante sana.